Musiasi mwendwani na ukethiana na uthocha nthini wa mesa ya mbunge ya cheni ndio selela muti walile kuma kwi mundui Erastus Kithuku Wanzomo na vala vandu va ilungu ya isaji mwethi wa mami na kukwatiania nthini wa kilungu cha cheni cha Mauvoi ni vala mwethi wa mwikwatiania kwa Islanziani sikiva thukangani na kwaende ninoselela mwana uone kanatu vikie kutambania imwe kwa imwe tuikwata mawoni meki vathukangani okuma kwa mutongo iwitu kiwioni cha umuthi tuinenanisia yulua maundu makoneti uteti na teti vandhi ya itu ya Kenya. Karibu sana nthini wa kilungu na ndi mheshimiwa ni kwatia jini vinda yaku chile vinda ya kwithwa yumila nthini wa Mombasa ya Mauvoi lakini pia musiaisia ula kwake ne vinda ya kwithwa ikona nthini wa TVC tutafadhali utabia maseto makuna mwako. Setwa yakwa ni Dickson Musyoki wa Maundu. Kwitu ni ukamba wa Kangundo, muisoni utuini wa Kambai. Kuuni kuni siaitwa. Karibu sana na ndi uwe muthoche munondi ni wa mesa ya mbunge ya chini valatu idhatu inena niseruwa mwako niti uteti na ateti na ndi tutambise hekatu ambe ukwata ka clip otonduka idhiwe kamina kukitika ivinda ivudho ndini wa Kisyoki cha Kambai Munduwi Albert. Toka bani kanati nengane we wote na tedisi skulu ni wa Kambai ndi kwenda kwasia kuma ndatikeno na kuendea nyombeno ni officially opened ni ya ina tazidi bikete na tuisenzia ile kositu kuma na miendelela tuyitu yenayo titunga miendelela itu umunde niki kila kitu tunatwasio aneni alama imbe wako kila mundu enena ngewa ya skulu kila mundu enena ngewa ya kisomo paiye mwana mutumanu kilasini paiye mwana utatona ukwata keni ya kilasini environment yela mwana suwe nitona utuma utakwata keni kodo tele uso ya mazingira maitu tele uso ya mazingira masiana nikana ikwile nitona ukwata ukezela bandu be unyunganai mtu anaotamika mbikiji dila mwana uili bandu bauba iliba tena ndio ya kusoma uone toto na usoma dila wa mwete eko lo wiyo na wa mukwati sia itoa no imwe ani yake omwaka nunu mtu anakweka omwaka timande hiyo twana tiyani wone taanze video lakini timande tutala mheshimiwa kwa mwaka nwangilile na 11 nitwabikiye kuona uyo kitia kivila cha MCA kuma wodi ya Kangundo Central na itina wakura sema kuyana ni bado nitwethe tuiona owende sema we atondo abikite kwatha mwenende joni chao cha bikiye kodho ya kutambuka skulu ni wa campaign na kwitho itwa ise miradi ya mthemba tawo. Asanda Jimmy undu wambe ni enda kutabya kana utongoi tikindu cha umunde na kuthela utongoi ni kindu kikala ni kindu kinda kamene ya mundu ni kindu cha ile tekwithiwa kiisenzia utongo ikisenzia mawikalo mala mathiulugiro na kisio kiu makothi ali matona kwenda kuatia undu mutongo usu ubwana wese kwithia ni mundu wa kwikeka ni mundu athana kindu utona kweka ni mundu wa kwikwatwa ikisio ni kila umita kondo kiu ni kitumi kimwe cha tumie nenda kwenda kuteria mawea kisio ni kiu cha Kambai zila ngwe ndangata na sito mako pa wetina ni nawe taka na kisio kiu cha Kambai nipo ni siaitwa na kwa nduno useo kwithiwa na mei kuma wala usiaitwa mheshimiwa noto wasikana ino menzia ya kuendesa manifesto maku ni kwithwa tu mwaka wa 2011 kwina maundu ala wathite kalima Kisyoki cha Kambai na kalima Kangundo Central kwa ujumla jono noto wasikana itambia iwa wiki ya kosa unatina kwithwa kura ita wiki ya kuyana nenzia ya kuyanisia mawatho ala wathite kalima Kisyo chako. Asanda Jimmy ni asiakana kwenda kubikia mwaka wa miongo na ile tena miaka 3 zinkelekana na miaka 3 ndo tona kuikala wetelete mwaka ila ikabikia ibinda ya siasa kuti kwa sekana ngerewa niko ibinda ya siasa lakini ando makisio kiuchasa ndo ward maidhima kwena na ndwala mana nyubie ibinda ila inabetukie na maundwala tekwe bateyeka ye ninzi ya imwe ya kuendesia mibango ila nayo ya kuona nya kisio kiuka na ni cha ile tekuteleka
Mheshimiwa ingima atetira mekwite ivila ve mundu atatu alama okana mundu ambeithia ni kisomo mundu wake ni kibu mundu wakatatu ni malelo na ani abugatoa mundu na medhito maina mase kali mailembeta ya ukambani yoni kigwa bikiye kunenga kisomo mwana wambe na timu mundu makonete kibu na malelo nikwithiwa ndini wa clip ucha mina kuvita ivinda ivugo ivitu ni tuonete kana ni tuonye bikiye kunenga na ilasi ilasi bikiye kusego ngotongo wako Jimmy nienda kukwathakana kisomo tiki ndu cha kudala kisomo tiki ndu kitona utwawa ni usi tondu tona amalelo mayo kama makatwika nimekwenda kuripewa wamina kwikia mwana kisomo mutwe kindu kiuno tona uya ibinda yake yombe ila wikumbi no tona kwiyona yasindu kwisila kisomoni no tona kwiyikalia nesa kwikala kisomoni ona no tona hoteli andu make kumana na kisomo kila usoma kondo ona ibinda ila nenda sekura na asia kisomo nicho na mbemwe na ile teu kukitana nacho na kubikaona juu nienda kwa asia ndinesa kuweka kwenda kutelia andu maki sio cha Central Ward nundu wako kupata kisomo kila cha elite. Okay. Eka kisomo na nundu ungiata wiki tendini wa kisio kicha Kangundo Central. Jimmy asanda nundu waikulo yuni seo. Kisio cha Central Ward kina mawea maingi meke babukana. Kina bata wakiwu o mwaka niyo nitina seo bisie kithima kita wakwa mwe. Kila kina atwe kitanusa wakiwu na ojuni kiunywa kiwu na ndo maki sio kiwu mena moyo nundu wakisi nundu wakiwu kila tina seo biti. Tetana bikia ebinda ya ukuna kura 2017 ninai onambete mubangosu wa kutelia maskulu na tondo ni na weta skulu wa kambai nina seweti ila singeile skulu ni weta wa kanzokea ngeki ya floor na ikambe ya kotomika ngewa ya maundu alange ta malelo kiao kitawa kwa kingo nene kiye kiao kiu kumana na binya wako nenyoka na sewya kiao kiu na nilelo yuo utomika neando titana bikia kura sia 2017 na nini ende na hoteli ya mawea meki badokani kukwata ni ana NMB zila me de wamena siade sia mautani mingwe de wangekwata ni yete namo ila me de wamena siade o sia meisio ni dia waneo namo oteite dania palate tona Okay, mheshimiwa umite kisione kicha Kangundo Central na kekae kalimaki sio kicha kuma vikiye kukunia kura na kavita bado either we mutongwe hivi ndivyo betu na vikiye kona kalimaki sio kima vikiye kutoa yesi amwatianyo choni chao kinedi cha mina kuitaka Jimmy kisio cha Central Ward nicho town wita wa Kangundo na town nusu wa Kangundo pamoja na town wa Tala nisio si kwetu matukuni haya Tala Kangundo municipal kanzo etina wa kura sia 11 mwaka wa 11 sokosu ila unanenda biwe wa Kangundo kuma kwa hapa nuna tweka municipal nuna kwatie mbesa kwesila of county no ya Masako wakwata mbesa kuma kwa World Bank nikana sike miradi ya maendeleo takuthesia sokosu kwikia metao ya kiwu kuseudia kundu kwa kwesila kuunde wa masoko na ende mbesa isu muane leo laina aniwe wethia nuto na kwethe wane umwe unothotheiye andu Kangundo Central Ward kwitha mayatiania niki kitumi nundu waenda sokoni watala nukuona utemetwa mitau minene ya kubitu cha kigu kana isitwa yinge drainage woka sokoni wa Kangundo katikati weona kuseubitwe kwikiitwe mabia ama ubuya nikana kwikiwe onzia sia kubitukla na mau na tiiko na drainage onemwe yikiitwe katikati wa soko wa Kangundo takulia ti wati itina wa laini wa ngalia uluwa soko wa Kangundo ni baba yidi wa drainage kiucha sokoni pau katikati cha Kangundo na choke kaenda haba na kikakuna haba kisa uyu kwata na drainage isu kwa kasa ubetina kiu ni choke tumike nene kila cha andu Kangundo Central mana kina tumete matiania mundu maiko na lelo suise uwa tondo madhimanesia na tana kusebu. Okay. Kubikia wajino watu wasikana mwatiania wonu nesie kusia matunda itina wa mavikia kose taleyo
Jimmy tiwa tiya kana twaenda ofisini wa administrator wa Kangundo niti kwithia mubango su wa kwiki wa drainage lakini ithi otandu o mate mabundi manze ya kana usindu ila ingi ti kuona drainage yesa kwiki kana sa Kangundo nungu ti kulia kiucha uso kone katikati zi drainage keke wetina nacho kicha ba so kone katikati nacho kikaenda ba kondo ti kuona bado tatinesa kutetheka na ni asia aduma Kangundo no maende na kokitanika na mone maitethwa kana maitethwa wea otondo isiwile ingisia masako sifutethwa. Okay, thank you sana naindi musiaisi mwandalili kana tuina ke Dickson Musioki Maundu ulaka vindani kamwe uokitia kivila cha UMCA kuma uondini ya Kangundo Central. Mheshimiwa Ngusani sio katikati wa Central Parliament kana mbunge ya kati na mbunge ya Senate ni ondula kuvikio yue dito uikusi wa kwanzia ya yulumuno na nivato wamekangusani suike diwa ikavikia kuende okevia maende wala mwene ndiwe ditwe haime ndekedia kana ayi vania kukwata kuma kwa ndongo isitu akaema kuma kwata kwanzia ila edite na hindi ni endatu ambe kukwata kilip kimwe tondo governor wa county ya Masaku Dr. Alfred Mutua anedhi amina kuweta kumana na ngusani sio hii Mundui Albert. Mheshimiwa niona ni governor wa county ya Masaku Dr. Alfred Mutua vikia kunene ya kumana na ngusani sila sithi sikusiwa utona kunene hata njimi ni asia kuyanana na katiba kala kasumbukete ndine aitu kala kaseubiwe mwaka wa 2010 nikanengie kana nikambeiye nyumba isu ikwetwa ya Senate wethi ati na mbunge ikwetwa ya Senate na yina maweyala ya ilete kwithiwa oiketeria pauno boba uniwe mbunge ino ikwetwa ya county stethiwa twina serikali sia metuko kana county governments na bautethiwa tina utongo wa parliament oula unatwa bombeni ni enda kwasia kana nitonete kila ibinda ateti kana tongoi maine nania ne unlo wa mbesa ila ikorea kuma kwa serikali kwenda ubikia mwene nthi tikatagwa kana no kilungu che 15 eulu walian kila kiyo ubikia mwene nthi na yu niti ulea serikali ula munene utongwe ni
rais wa ndino Uhuru wa Kenyatta wina mabata maingi otondo musei withiawa lakini nacio ciana ondo ciaite ciana nacio ciende na kuyana tio ikwenda kwithiwa na mabata meke babukani kondo uti hiyo na ukua ciati mbesa idi ciende ni wa account 15 yulo wa yana no kwithiwa itana na no kwithiwa necho kitumi kinene cha Senate na bunge no ya katikati kwithiwa pena mukusanisho mundu kilo motio unena kwithima vinya ayaonania ni wewe wailite na ulongetiwa wailite. Okay, mheshimiwa Tuba no twasikana ngusanisho isi thito sikusi wani muthimano wa bina ni nyumba iba na mamlaka kana na hukumu mbeange kuliko nyumba lenge tondo ni nina weta mbeni bunge isusiele Senate na parliament kila imoja ina mawia meke babukani wa Senate neko cia mibango ila yende mia wale ni kudhani mbunge na kusie isia mbesa undo sia ile takweka na ndiye si kwa umani wako munini kana ona Senate ikafika ile na binya kana da ile utumi ya binyosu kukandamiza kana kuumiza ando alama ile wayo iko ndo ndiko na ona ya Afrika ile na binya kwa mbunge ino ya katikati ndiko na ile utumi ya binyosu wo kuumiza tenende no twasikana Senate ile itajibu dhisa mbunge na yibo mheshimiwa kuyana na undu methe itu maikusanisia no kwithiwa bayoneka bena binya kana mbunge su ya Senate ni kwiga netayo yulu na yina binya mundi kwe mbunge no ya parliament na kendo ngusanisio imbado ni siwende ya kukusi watande wiona tuyerekela Jimmy ni asia tuina thina nundu zila ngombe ile siko kita kila kiumia ani nyaki na hivi ando wala nini mwene ndi wa kawaida mundu ula utena nzia inge ya kweka ethi wa ando amakaendea na kukita no hivi te kuendea na kuumia maendeleo la simbila tailete ukwata ta maendeleo mama lena simbila inge mwene ndicho ono kuumia nje kondo undi kulia keve wane nene ngwa mwana wa unena na ndo asu ndi makulia make kalandi na kila mundu aisoma katiba kwa nondo ke kwasia na liga kuyana na nondo waavie kweka enende ate kutumia binya wake inikana ona nyondo ya odino one nusu wake Dr. Alfred Mutua inenia na likimama uvonu wetie kana ni mana hivi athukumima serikali account ya Masaku no ni watu wamekoke thia moyo utu yu uka uthela ni watu wamekailo vika vikia kwake thongu saniso ini siwende na kukusiwa ni cheba kenene Jimmy the wa muthukumi itina wa kuthukuma methana 30 akethe watena misala ni cheba kenene kaundini ya Masaku nondo netisi ukamba witu mbe we nanzaji nondo kuine uganesa sure kondo muthukumi ula we kaundini ni we kwatitu no kuyamusi na the onde kwata musala kuni kwase kana vena no kwingi banga na twetele tukuvungwa skulu mwaine wa September na no su mwaile kuma yuyu nikethwa ne undu munene na ukethwa wi muisio munene kwa andu ma wekali wa Masaku the watu kuma account bai kwata musala okay tawi mwene ndi na tawi bawe wakilisha mwene ndi ulaivaje kulele kilioni cha mundi na hata watu wanga kuendekedia ukeko nikanokedia usungi wa kutua no vikia kukwatikana na thina wa muthembo tukabikia kusiwe bindani ndio kite undu wambe nenda ukulia serikali esu ya katikati ila niyo inikuwania sindu kubikia kwa mbunge cia mutioko nikana ikongelanga kilungu kiu kuma 15 onacha leo bika 15 ila yukolwa kikabita nongi 3 nikana ukesa kwithia ila count ya nengwa mbesa sawali umwe nitona kuiba 10 nitona kwika miradi ya maendeleo nitona kwika repairs ya matinga na sindu ila ingi na kupothwa sigukula cia ileta kondo nenda kukulia count serikali usu wa katikati kusila kwa musundu waitu ulati muweki tena twina batana yake Uhuru wa Kenyatta watoneka akaongelanga mbesa isu sikuthi kwa mituko ya count nigo atetio thino neni wake Dr. Alfred Mutua na ulani governor wa county ya Masaku no vigie kuendekedia ni kana ndongo ya line ndini wa bunge katebwa na Eden Duale abikie kweva tangandini wa kamati la yetu jidini kiaundu ilovia hii senate kwidio yai wandini wa serikali situ sia ivalo no na kweva tanga kwa Duale ndini wa kamati ino takwivikia kusia matunda tamutongo hii Jimmy
mundu umwe obinya kwika change kala uwi indi nduale nondo nitese ni utongoesie mbunge su ya senate tio kutumia ya mbunge ya kati sorry tio kutumia okibela kiu chake ukethia ni wakandamiza kana ni wakandamiza andu asume committee nesu na kwibeta kwake kwithwa kwi utedio kwa county sio ndesi ya Kenya tienda kwa sania betangi okay kubikia ino wase kana serikali sifa ndo ni dokumenti kwanza la ilite kama unasietete maendeleo ndini wa ICOC tuna maendeleo sima kavikia kumuvikia mwene ndi wa kawaida wala iwa mashinani ni asajimi kuseulwa kwa serikali usu wa mutioko kwa hini kana mwene ndiwe ni wathengewa ni maendeleo kalungu kamwe nitikuona o maendeleo na kuoneka kana kutoneka kuya serikali nizu ya mutioko initi enda makulia pena mwana wako nena banja undu mawala mekweka ugethie nimeka nesanga kwi undu maendeleo na kweka okay nienda sio kidhiwani ni wele mbeta kama ni kidhiwa indateka ila tunasione nini mheshimiwa na nienda tu ambako ni kila siasa sia ukamba tele mbeta ukamba unatuelekea bandi mambo makonete ki uteti na woni wako njimi ukamba ukamba witu ulawe na county itatu tuona thina nundu ulawetele tekuma kibelani chama sako Dr. Alfred Mutua nitiwite mabinda itangaza kana akeja kibela cha president wa ndino ometukinitinewie mundu la kwetwa governor wa county ya Masaka ya Makueni bwana Kibwana professor onakaya asia akenda okutongo sia ndino titua na his excellency Stephen Kalonzo wa Musyoka ulawe thitwe alitia kibela kana wetisia kibela ocha president ndino wasisemesa andu asume atatu kila umwe eona ngulubu yake ila imumetatina kuuni kwa kana Kalonzo aungama ndula wetwa kibudha ungama na Mutua ke ungama ikura sia ukamba ikethewa sia anika na yile wajitena utoni wa kutwa umwe wo basa nienda kwatie mheshimiwa mundu ya Albert kende ni batona kaindi wambo tunenge clip kiucha bwana Kivutha inena na ndeka vindani kala unai ndambukani yake na ndia katwa kwata clip kiu mheshimiwa hapo nikisema kwamba we wish you very well as naendelea hii mambo ya Kenya na safari ni ndefu na ujui hata mimi niko huko. Asanteni. Ndio usuni governor wa county ya Makueni Professor Kivutha Kibwana haiweta kana kiediwa yo kitia kivela ki mwaka ni wangilile na miongweli na ili mheshimiwa no twase kana otondo una weta kumbe ni kana inuni tona ediwa nenzi ya kuani kura sio kamba okethia ile meta kamba ni twokila badhi tondo twituna weta wabawetina miaka 3 no mingi na niko tuna kwithiwa ona mubangilio wiki bathukani na ugesa kwithia kilomwe wa asume atatu mekwenda utongoi kuma kisioni cha ukamba omatona kwikalambe na makauma nomwe usuni wo witha wendi wito idia kamba tikethi wana mundu wa umwe ukethia ni weta muma itina na timuma itina kwa guo na aitotongoesia nikana twise kubikia kwa na keki ya ndino na andu alangi ino ni tona ida jinsi haja kwenda kuona nia ulanu kana kati wa ndongo isi tatu ulani Kalonzo Mutua na Kivutha ni tona ida jinsi haja kwenda kuona nia ula ina vina kulika ulonge ndikwenda kwasia ni tona kuona kana ni tona utumika tanzia ya kuona ninu ula wiba ina vina kulonge nendesia andu asume atatu ketwa ni batoneka medho kilomwe ni wiyumbaniti na tayari atumia maukamba mainamba kuthela na maina thisabali malikilile nikanando ayame atatu wese kwithia no mewe ni thua nikana ukamba tuikae na tuikoneke tuyana tutenda mubango ni mbaila ingi sia Kenya na witnya ni tunatie tuone chama cha Wiper na chama cha muungano chama cha Wiper kitongowe ni
Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka chama cha muungano kila kiutongoini wake Professor Kivuga Kibwana sasa kama mnasia taasi ina yete bisamo kwamba ya mukamba njimi ni asia isuno yote tunaweta kana TV samuseo wa ukamba kwa na kaidi ene die kwa idi watiyukita ona kabu kuyana na katiba kila mundu ana haki ya kukila na kutabia ene undu unkuona wewe useo na mewe batonda kumwatia makimwatia isu ni haki ya kila mundu lakini idita ambaye ketho ne batondeka wakwikalande ukebe atio na musimamo otondo tike ko no mbaile ingi maidengeania na kwitha mena musimamo. Okay, mheshimiwa ndeto cia kusia muthia tuimina na hata utona kutabia musese ula ukwilo ele kiuyoni cha umuthi ndeto cia kusia muthia. Asante Jimmy, nenda kwamba kutunga mubea kwa atongoi kanaene ma Cheni TV nundu wa kundocha kuka kwithiwa ne nyumundi na njasi kana muthana wa uni kuma uni matuku 28 kwithiwa kwina utali kana ndo maitalwa nde ya ito ya Kenya akamba nitunayikite kundu na kundu na tetu kisia tiwa kana kuyana na nundu andu mwithi wa mwana nigo mwithi wa mutonga kuwaiwa sindu nenda ukulia andu maitu ala menza nuketigile kutali lwanza patonyeka thenge ya musi uende ukatalilwa musi nikana tone undu titona kukwata matunda ma nde ya ito ya Kenya maye ano kuyana na wingi wa andu kondo unenda ukulia kamba onde unekwacha tia muketesembete musini kana tukatano. Yes, thank you sana mheshimiwa ndondo wakufadha ilungu yako na kuka kwitikila kunene naitwa kioni cha umuthi ni onaende ndiye wa nimi ne 10 ne kwithwa masa masongete kusonga nende musese ngondo ba univo twakunianza umande thini wa kilungu cha mbunge ya Cheni umve mwana ndondo kwitikila kutamene naitwa kumwa mbelelioni ginyava ungo naende mwendoni wa sahili sema na kutilika na ndateka miongweli na kioni cha umuthi twethi wana K Dickson Musyoki Maundo na ulaka bindani kama ukitia kivela cha MCA kuma wodini ya Kangundo Central kuma kwa niko ndia kiyo kisio makoma setwa nitawa Jimmy Wambua.